hapa nyumbani ako Kisii University mahali anasoma, lakini bado amefikiria na kuona kwamba sitategemea baba yangu na pesa zile na ndo uligiri boda boda aminyo so tatioka ni nyumba isaka kuna kuliye school fees. Kwa hivyo it's a man ambaye alikuwa focused, alikuwa na vision. Hallelujah. Mwana yiga yabwa tamarora manene na ndabwa tibirengeri ategete ko konyo muri oje manenga ngo Somali lakini naenda gandi pikipiki. Jambo lingine ambalo lilinifurahisha sana hata kama ninalia. Umwana huyo nanekera rwetabo choboga tachiti kuibisa naenda kagenda gasoi kanisa ya Nyasaye. Ndio hao nimeleta hapa. Abana binu balinga bagukinga na kuchimuinu ganda irubi bagende bintu byabo. Balinga bakogenda ngumbu baende bintu byabo. Kwani huyu Mungu ambaye wazazi wake wamemlea hapa wakamuonyesha huyu Mungu. Kwani akifika ng'ambo huyu Mungu anaenda wapi? Ekerago ikamumbu ngainya sawa yauji. Joji arwetega iga naenda akagende tangi na kikwa mwaro rere kwa ye tangi nabasaye baliga. Abana baino bagonchoka busungu nsa mwino busungu nsa ngane university yale umanya kuitinga buniki Mungu liyetago totachira buneke sambe ba ngabono ngane university ya chi umwana uyu kwambuka magingi atachere taka itinga ngamoma nyitina agende university kumbafu university na atoko liba. Sasa neno ni kwamba katika Revelation 14 mstari wake wa 13 sikiza yale mambo George aliyoyafanya. Soma. Nasoma mafungu mawili tu ama matatu. Soma Hilda. Biblia inasema namna gani? Biblia inasema kwamba Biblia yote yabanga nikasikia sauti kuu kutoka mbinguni nayo ikisema ikaya andika heli wavao katika Bwana tangu sasa naam asema Roho ili Roho asema soma. Sasa Biblia inasema kwamba wapate kupumzika baada ya taabu zao na matendo yao mema yanawafuata. Haleluya. Biblia watabanga ibuli nari kurugo ligo tabarikaya mbasisinilia bago kukurubono pamwegene tomo nene. Ndio sababu ninawaambia kwamba nilipotazama mbinguni kwa sababu ya kulala kwa mpendo wetu, mtoto wetu na ndugu yetu na mchukuu wetu, niliona mbinguni ikiwa na furaha. Haleluya. Ningore yari ngino mogoka somo sawo yoiga ege kogerere wakati alipokuwa anasikia injili ya Kristo Yesu hakumudarau tata eti Yesu unabasaye bande bamucha ete. Yona neke rukurira gocha burera muno muntu mungai na agenda matangande umwana ndo onyure ryogo buri kurusyo burito okure wana naone ngo randinde musibati umwabo munabona bali bacha musibati bamwabo cyose bine bali bacha kongoje korandiga iga amanye guchaka gurugura digatora abeke example ni gago tambo basi lekenye beke na gikoro boitangare aki temi mo mitoto kachukoko kani to soka boitangaro gago acha boitangara abangi mwachira ngumaka acha barogi babo itangare na kimwakuma oyinkora raro bolizi kurwari mwarimu acha barogi bakare boitangare akina kimwakuma temi mo mitoto kachukoko kani to soka gaibokanga acha bana munotandikite nande ngola sukanza mwagi toko mwari wagarende otumatumaga temi mo mitoto kaki okera nkumurigereria na chemima oyo ukumurira nga chimo mintu otandikite nabarogi bali boitangare gakino umwana mugotinirio ganywe bono ngachira barogi mata barogi asinare bakungacho barogi morai gagakiti ganda batete agare arorioka ganda batete agake asinare mukungacho waro buikante nene inwe leo nataka kusimama na nyinyi asinare mukungacho pi abarogi mongi wete asinare mukungacho ganda batete asibako ngacho bono oroche omuntu kanywa digakunywa amaru ngokorari gendo kieke gogo itale onywa amaru akitika kunywa amaru omwe lini yawo lyabeire wobe onywa amaru
wake awakanza bantu bamazaka akebara bitangara pake kero bomere nitike kwanje bunike bataga akiwera abagutungacha piyo abataberekia yani babura ninga gakiba koyo batwa nigo yiri yakani kwa marubi gakora nduye yani babura ni dimuntu mintu mukiro cyaje baguno kutungacha koro rero antene ina kobegeranga mutige ko ngacu gaki nanu gachi munjo libona muire ngora ense yabeirwo wanurute akakurira kurwa chemimo mintu kongo tenasa mungu murigireria na chemimo oyo okoranga chemimo mintu gacha boitangara utandegete abegete lisba abantu nabo beka 7 na ndeli gotigara li 7 iga na ndeli gotigara li lisi gati abegete linga na bwaira chemimo mintu abuta abegete wono ngati kumurigire na chemima na ikabwa yo muchoro siribuya ngoti uyo na chemima mutandegete buri chemima la one kero ko langa ngaga cha sa ko ngai wa tekitaga ndimbuga kusuke bwana kwa na sikwala man babuna bona abashiriki bantu banya sa to kutine to kwenya ayetika ngo kanyi uyitabwe ko to kurira muna na rira iga na rira na njiro ndo basa ngorira tu na ndi twale manga uyo tumukira somo nene haleluya nabere go chifu minto takita ko kora mingu mwana uyo ika orwa ne se yingi na akaromoke olende ro kwigena ogachirwe gutwa chifu minto abayiboli nkorera bari tikango kani akanya sambi yamono mwana yabera tekanisa bakabuna ari abayiboli bakorera ichiko gende michiko kweta namongira ngo sabatule ngakitogusa akibastu minto mwana ora kurukupura nyongete oyo moga minyo kiisa no moro omongiro ko kurega kyo moga kaminyo kokota abagaka nabale mura agata mongiro kwambuka rero mwisho nyo konkora tikakora yindi tikangol omongiro ko mukuru ko mitogaki omongiro mo ngaini abakungu bande baba ngaini akamananga omwana yalibo isa alibo abantu abanko batika omali omugaka oyo agotirenera okoraki omongina agasukumu mugaka kuchimali mwisho yalibo bakomye ko gotate gitate rwe chai nando mongina bona ikali nanda akaruma akatabi akabikali bitangule ibikwenda irongo akati mugaka genda irongo nakyo mongina tingo shiro nakyo mugaka bitagere oko musuma go chirongo omongina obwate maeno obwato bonko omanyite ngo mugaka oyo kumwera y'umwana ngo bararendiye nero gosoka ziko mude baya ninyite inyite mbwatizo y'ugukongita yanyo kuminyo kiso okumukurira kabisa ko madabi nyita banga nabale ari ready akanyu lakini mugaka takorendiye anya nabanda ate nata mugaka otini ko kali no twatu rero bono alage bana go busia ago kurutara bana sese omongino yagasukumo mugaka guchirongo akamanya gukurira umwana we akamute Ibrahim yaje isoko minyoki mongino mongai bangina bande bipiyo gitori buso batamanyite kende anda bakurutira abantu mugaka oya mabunya kumyoki no mugaka anatanga mugaka oya ndasa abana bayo akibura yene ne kisanja ndega ki ndiyo kuka kibura yonda kuzimuka Bwana mta imama atakorera na chaku atakuiti ngukinanda atakiona mambe na mambe ndo moiso woire wogo chikomina ko kota momongina obatenga mugaka kamzururi njumala ngaya na watenga kamzururi mugaka kuminga kengi kenda taka omanya wotenga bono mama soko mocha mongira no tabiro kurumali umbrani baboire okota nakana kwa kate ni nene gesiri boiro gaiga bako impete bako gatirete omana batabanga okay mamuri muguna oswa ujima gota bakorage ndiye umugaka gokorora igo omanye chinguru cyawo cyakorege ndiye bagaka mbale banje tukunya kuminyoka bakabona kuminyoka mukungu tari kuminyoka kubono chinseje wanye ni to babasta na taide kitali kirifo kimintu ekera babukwana twakenga no kujima yake ko rinde ko kumwaka ngo bakire ko paste yawo gatamu ino gaiko muliro ko muliro ukenga na watanga nino kwambuire ngizora ko rinde bibina baba tanga basata bonyana bakumura yendo kiye no bonai lakini no kunya ko nana
omukungu to kumunyara aba batwanjirete baetie katiba iganga iko bago tutumimira chimbe banga twezi bitoka ndoko na neno lio kuitaga kwanjirete kwa muita wana igwa bana banyasaya huyu mtoto chochi yeye hakumdharau Kristo Yesu lakini yorada singa kishingi. Sasa nataka kuwauliza nataka tukora ababolia abagaka abamule gaika umwana yorada kabata myaka 25 myaka ile nguga bani mugata baka 85 abandi mugata baka 90. Ninajua kwamba nale ama kweli yale nokutaringi kodi mu mugambi amateko mugambi wono rasimo no ngina tora ga umuntu ko kwari mushuye moko lengera linga umugambi tale batirango. Yes, upendo wa mzazi kwa mtoto. Ninajua kwamba hawa wazazi mmoja angejitolea aseme wote nikuve mtoto wangu afanye nini? Kama bana kwa vijana ambao mko hapa, wazazi wenu wanawapenda sana. Ama hiyo ni wewe na baba njitamoni. Na ndio sababu nakwambia kwamba omwana muno uyo mutangi tikango tabi. Omwana mutangi tali kubika na bantu. Anyo omwana olengo chivu chinga kichini chinabukini cyari kuburu. Anyo omwana olengo ogorere tuchinabukini chinyingi njochi. Ote nanje na wala ga linka gorero mutangi ni ukabega aho changata karamu bekire chu yaba koreto. Ega ko garwana arosiro. Anyango rosara wabere yoroche. Ai wachite nano yonana na bekire no ne. Omwana mutangi ayetikango kanyi. Kabisa makisio tawo mbata ni nyangi. Kona agenda kuone muna na ikoro mukungu mara moja. Wanzi kutuya matenzi matanga gakizo. Unawe ku mwana nziga. Na ani wona yona ari kumuka butuko na ngo gatia to chingumbira. Akina so mwana no yona ikanche kwa to mwana. Ndogote. Na ngo kumiya yakone. Abantu mutwara igabone umwana no yona. Ara bitsemne tangu mesente. Nasabone akike gakinege konepi. Omwana mutangi tikango kanyaye. Mwibuli tayo tageto omwana yakwe. Nonyeno moro yago tabanga tategitindu kiki. Tategitimbera moyo. Mwibuli tayo tageto omwana yakwe. Tikango tego mongino tusibini. Ekera abe tusibini mwana kusinga hata. Ekera tunda nyoro tu mwana kakoro mwana ko muntabu itayi kana matobali yawo chikwagata. Yakanya batabanga chuchione guseka ki. Kitu chiona gaki munya kitari wana arabe gusuna mwari mga. Nanya bakungu mu sara steve. Una kwa bitu mwana uyu wewe munya roko una kwa munya kitari yawo kurwani. Kuna batanga ki brenda wana gaki munya kitari arabe gus. Kama na kwa bigi tiyo etori iga utakoni. Wasasi ambao wanalea mtoto abanyina bande bakaba boraka akorera abana 8 Uba bikire ndagiraga abo ite kondo baragiria. Lakini abana 8 bari ko nyara kuri no bogiro yoyombo. 8 na dine gato mongino onde ali ndo nyoma ate watoto 12. 12 ngatabo mongino onde sujoy. 12 anya tu arosire 12 kwa abana bale moyo bonse byoko baranga 1 2 3 12. Kagwanza kubeko chinginiga atari kuwa mwali mama mento bokima mama angorere ngendo kieke mama yani mechando mwana muno inaragire abande baba isike bayino bakire jinso baba bwato kitabana nane bakuira ne irigo chaga bakuira ne iriya umuga ko gotiri muno nane nera bacukuru bo muisike no ba munchuka naine mongi ndo manya kataba kana muragire na sukuru obana ba munchuka na sukuru bunako yani ari chonjo bako minyoka nibo kimayiguru abi olweta kana kurwa baro sie kola sukuru mbegera nakana sukuru mbegera naiche mbegera ekola surungi kwenda ko bale kode sukuru mbegera naiche mbegera sukuru naiche mbegera okobega gatano utibo bomba ayenye mna kwa batu kitabana genda menya na baro tago tumera nyoko gochaga na iso. Sasa nataka kuwauliza kwamba watu wamesimama hapa vitengo mbalimbali. Wengine ni maofisa bagambi baito. Kitambo abagambia basikire. Chiefs walikuwa wanaheshimiwa sana kitambo. Akoruru mugambi ndise itogali nguru kule mwenya basa mu maete. Alikumika abantu mutenso ba emite. Ngaza kwadi maya nategete ko mugambi no ninje. Ibintu byabeta igana obusikali ko sinkabogani aninya saa hata yatinga aine nchiri ujuko.
Wano kunya kumukumya kamuina aba lene masikalira yara aroteyo lakini ayagamba bwe. Gamba bye bunenge nche. Tenera buronge abantu bamaite bunoko gamba. Anya go kwebera kamba maite go kwebera. Anya go poke echi amaega bamaite go poke echi amaega. Inje nago kani simama imara buronge iga. Toko gambira bana bawo abawo echoka iga omwana nabakonya asirite bya Yesu. Lakini unogo kenga na iguko na kokora kore ibintu bire iga. Nkole role ntoko ganyete nsukoga. Nkole role amaliga. Abana ko bawere yende igechieto borongo kumaki kako gambira abandi ntango gamba boy. Kaya kola abantu abaya omwana nakubwate siasirite bya Yesu. Ameni. Alafu kuna watu wengine, maafisa wengine ni assistant chief, wengine ni ACC, account commissioner, wengine ni nini, wengine ni machifu. Paka leo hii hamtamkubali Kristo Yesu kama mwokozi wa maisha yenu. Omurishi oyoga yale yarotuacha kwa ni mwana we. Oyino omurishi kwetanyu bugambi. Emere mimi yale rakugate emere moya Nyasaye. Tari gutwe mubwataga eyenkwere. Ande bune kwera. Ogweta para no mwana te yogusika mu mugambi ule. Munoko gambira abantu bobe. Muntu te yogo kwani mu mugambi yake. Ogweta abantu bakoligere tigara wa ikini kichito tigakagala zigero. Chia tanda abantu. Wacha kusumbua watu. Anonsi asikwa biki. Neba no mwemusie, neba no mpunga bina mwetu bagaraga, nenguyo ndo tabanga nganya bo basi asi. Na intu nyari bali no to tenene ne account na intu to tegete to. Kaita ta dio to tebi no basi ne ngeto. Aye no to ne intu simba ya dio ni wote. Na intu nyari bali no to tenene. Kuno ko rusio ya maga kwa rusina nyari bali. Na tapo matoga ne klase. Ege ko inu mugambi kwa bantu bonse. Lakini nende mbuya kora itakalio mwana ino. Mungu si hata watenge isinyoma kwanwa. Na muleta batio yeke. Kale tokia. Mwana no yani kwa ibuya mwana wa tokia. Wala kwa mwana kwa mwana kwa muntu bega. Wono ibo wa togali anyana ari to nemya ko 25 kangala ron mo ko ira mai no rona mwana ku ira. Sasa nataka kuuliza baba, watu wengine mmefika miaka 80 utamkubali Kristo Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Ndage toko batuma bangi na abamoko ruga lero. Ore ndaba kasino, ora abasubati bali mu arenge na barabuike goli, ngakibagenda. Abandi namba 1 bakuru. Abandi mbanye kunywa mwaje kunya kwaranga. Umusata mbate kusenero, ujunga taronyi yuta kwa yitige. Abandi bakaya baje bakaya. No bali si na omete para kochiro kamenya chituka maiga bono no ayo nywa mirega ngonya kwaro rega igama ngano musata bwate kusenero kochiayo bwate ron ye yuta kora shuku na bege chito takora akanyika otebinya sai ndiamo. Sasa nataka mrudi kwenu wanza kubolinga tukasoma na baswati banyara bangaibali abandu kwuma nyala bakanyora giseri akabutuka maguru nyumba nyala bega kwite kale abandu batayumba soga tano amete chiduka rugo ai no kunya kwa yaba raga iganga tukwa tumusasa abandu kuigwanga agasoka lakini mwana takora tigendo yega tanora ayo bongoro lote baka 9 wazee ambao wako hapa na viongozi wote nataka muweze kurudi muone wale mlisoma na wao wako wapi. Anya international method nimesoma juzi 20 years 22 years ago. Wengine sijaijua wako wapi. Nimepata mwingine hapa ambaye ataka muombe upo kaambika yeye ndio. Ngiali virundo uyo twasoma na witangale uyo kwana kurwali usimwita ba mwiro upo kaambika. Abandi sijaiona. Wale ambao mlisoma na wao wako wapi? Wengine walikufa. Abandi wote ungale ngo molevi akajikutambuka maji akakora hiyo akamui. Abandi wote wakanyora accident. Wenye mliachiliwa na wao wako wapi? Wale mliachiliwa na wao kazi wako wapi? Wengine mmelitaya hapa malitaya mngate na naga. Aba halimu, aba chibu no kyangu. Wale ambao mlisoma na wao wako wapi? Abandi wote ko ngo ngo na asometi umwako yomo. Mangana akamubwata akakora ndugiye. Hakabutwa. Emechande menge. Bandi wate ungabwate diabetes yabwato burwaire sukari yarire nyumba. Abandi pressure. Aya no ori gaiga. Utinine na magorao. Miaka 70, miaka 80 utamkubali Kristo Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Yani tora mwanza Yesu wakaona. Toro singangu kula. Bona galatika. Miaka 80 tora mwanza Yesu. Umaya wandenga nge miaka ile ngokome. Toko mente 30. Uike kwani 10 to kusumbwa abantu ngoko kwani ngoko yani aye. No jembo na Nyasaye tora gokonyeti. Nyasaye gokonyire baka miaka 60 kwa ritaye 25. 70 olitaye to ko litaye. To kweni abana abasinini bare komenya
abandi kuchino na mona na orega bado uchamkubali Kristo Yesu. Wengine ni maofisa wenye mlienda na wao interview kwa watu. Mlienda na watu interview zaidi ya 100, wao ukachukuliwa hasa unasema kwamba ni masomo yangu, si ni kwani wengine hawakusoma. Wengine sasa ukaanza kuona kwamba ni yango yako ambaye si ni MP, si hii nyatari yango yana kama sio mayango, kama sio governor, kama sio nani. Na wengine walikuwa hapo lakini Mungu akasema kwamba wewe ndio unapitiza. Na yangu itubo bagamba kushimuru. Kwa magwanza kuchanda abantu nayi. Wewe bagwachaka kuchanda abantu. Bantu bali ngamwarenga na bari interview. Kuba kuruwa bakarira. Lakini anya saga okonyo ugaheta. Rero utandeta abantu. Kaya bakalika baburaka baye gucindagera mugaho nero ligete ndi kwakwa. Chintakana na ndo ligete abantu bagwataisa na nyina. Ne chintakana boronge chikora tegendo giye. Kiko na urudi mitando. Alikore mu boronge ile ambayo Mungu alifanya nini? Alikuitia. Maana Biblia inasema kwamba viongozi ni Mungu anafanya nini? Anapeana. Unaona sikirugi usifikirie kwamba uko hapo accident. Mungu ndiye amekuweka hapo. Maana yeye ndiye anatoa wengine na wengine anafanya nini? Kila watandira abantu kwa kwenda huko. Wewe kucha hapa na wewe ni kuchalipa. Na ayo Mungu sinya naende wewe toka. Ulishindwa. Wewe kucha hapa. Na banya saa yako tokora hiyo. Ago tuonje. Lakini kwa wewe choka. Kwa ambolo byasiri yetalia Yesu. Ulitaye byena abana bamese. Umuchome sa abantu bagotabari mbo mugambi fulani. Ege kogero uli kwa korera tabantama ya. Somero mugambi Isaya nkole na rosiri ile Isaya 41 mstari wake wa 10. Asayo mugambi minto chifu minto toiroka. Ai wanda angiritika gokora minto toiroka. Jeni goinde amona. Nyasaye mwongere tosibiri Mungu anasema kwamba msiofu, msiogope. Don't be afraid. Nyasaye atabanga injeni gonda amona inwe. Hallelujah. Some bukumuriza. Timo ibasa. Timo ichana. Timo basa ko ichana sanga nchama ngana yiga. Njenite Nyasaye oino. Bono tebire ngere na Nyasaye oino. Nimba beke chinguru. Nimba konye. Nimba sire no kaboko gwabori. Hallelujah. Bale ngaba gusabira umugambi amaye. Tigamba tebyaye gusiriri ku mwana gaye tigango kanye. Mugambi uyu ko mwana we garuara. Igante binga chigwikisa tembe ona gidai. Imomanye kwanza kokore secheka. Ono manye tengembeo, eno manye tengembeo bunayo kokore cheche. Utakiro ndura abikiru nani rutukiri mu manye ligo liri aye nire. Mwalimu ndo gotosomia mo doctor kurugonya. Igatotebia kole chinga, igarwara corona, akagenda akabikiru embeo 8 days, siku 8. Akasabwa chibesa chikuruku 460,000. Siku ngapi? Matukarenga kuigwiri chimiuri ichi chinga na makarabati okunywa embeo ya Nyasaye. Okunywa embeo ya Nyasaye miaka ngapi? Abandi miaka 80, abandi miaka 60, abandi 30, chibesa cha Nyasaye nire ngobwa. Ire ngobwa. Lakini kanisa toliko konya abantu, toliko Rwande, urumugoko. Tigango kanyaye. Anya gokonyora nende ko urumugoko kigesa gwiki. Nyasaye bwangu igango ko urare abantu bandi bali baranyale gokonya abantu. Nabiri. Kuna watu wengine Mungu amebariki lakini hawataki kuwa mibaraka. Ninajua kwamba chifu alikubiki tulia achike iga mochango. Amunge kuja. Na hata wengine amje ikanyaga hapo. Nje na chetega wiki katinga cha korojivi. Ono musani ona. Nomata bandi mwana ku. Matenga ndera kwachaka. Na ndugu sirilia mabaro tu ikokosoka. Wasoka kwatika ekero kwa isaranzirete to gwakana amacho onywete program oire. Chibeso tumegete program na mizini amacho rero na 40 aka ekero go 10 obwana to kurwe mikochi yake kwamanya kogenda ayetoko tokocha bunga kyoga nitetoka wana kikwacha kuni na asara kwale etakutene faida wana bande mugucha matanga asara tokobera kuogaki wana gucha matanga gaki kwacha asara kwanywa amache kwarwana ne program yeyiga timazini no chivu chiarenge chiare kolo si program
muisaranse kirgo kwimo kabandi mwanywa amazi abandi mwetu chibu mwaragira nimanyete mwaragira agenda matangande kanyo abantu babigitira ini bantu bakuragira buya amache dasani ne matumbo ayetigango kanyi muntu monene gakwitira ndi bantu bandi twakonyekera twali matumbo ni bangira no bari bagoteba ngambikira matumbo ngamacho konyumbe okwagwa amacho konyu abamuntu akobugulia machabire ngaya nkonyuma ne kuragira ne kuragira mane ko korenzi ye omane go cheke bando gwe program muisaranse gutu omane togenda atarwiti no antene ayataka ne kujandika buna bono gucha ko kanyori na ntunya saga tokonya tuguika buwo chinsa chiukorandi muna kwale gosoka bantu basoka ngora ngori birugu byatigara busa abantu bandi jire ngori gakikarwiro ngori bantu batanga bantu abugata lakini tali kuru asengi njaki nyasaga madengo wina barengi ayegenda yenda nera akora gintu gieke yewono korera abantu banda maya bantu bandi bali batata gitu kuswase program yoko bwate sia banda matanga onyo gokura parati ndatanga karanga kwete tinga igwete moreta kere kenda buga kaigwete mwae biboko kare moyo egakoro gocha gokwanto gocha komonyo bona lori monta yakuna batati ndiko mwae mete gakaikora gintu gieke motabi nganjugocha kwa maite mwa kwire ndega agosenga kimuko iruka mwa boitangare ngomera na twarenge ngwa maite kero muchimi 300 we ngwarwete ngayetongira mogongosa ingo kumontige lie down mobekense mumuserere mete igakere kenda agakoro gocha gokutaba yiri ogocha gokunto konde ntoko nyara na nere mwa mete nakogenda mwa na kobogoria ngoko siringi 300 jikore ndigi agakoro ngocha gokwara tosumbwe korera abantu bandamaya nyanya sawa gokonyire okoire kirugo korera muna bona mwate baro mugambi ino arona amaene atara akora uchiande goikara abakorera ababasi no yino asirite diage saruru ara konyanka atara akora ndigi igo mugambi kara konya yenka na birigo yakora abana bwa abantu bamino na ya surwete kurukorera abantu amaya abuna bwa abantu bamino kokworo tikupara muno mugakonda atikupara agatikwe mbure go tukuchikoboli ngangeri mubere go tsariri korona tokoreto mubere na kwani abantu atamondete yoko muboli inki momuga ya chaeta abantu bana baya bachaeta abantu abegete chiproki bakayigoro nte yoko rabona tikabarora na bago agatikupara aba murabe kenyoro basike takonya bataba ngomwana bw'umuntu ni ryochi mwana te yore ryochi bw'umuntu asiriye tari ya Yesu ama ochi ayo goteba na arachite ko bayira kandi bagatanga ono ikatuywana na tumagurushi mubera makima gotokora siringeri 5 andi matogo ikabo ina tokore magari siringeri 5 10000 aba murabe bakaruta 10000 ndi mubera ukamanya gurupa kokonya saga konyiri gwikire kenyoro bunja chibesa nonye ninche kindo mubasta kuna achiri se itogesu mubasta mbuyi bantenga ya muishi ya bana nabagisangi bana tika to tebenga no mubasta nitosere ntunchete bibiti ngorosi amatangane ngo basera aga bibiti bakogenda na etaso gwinari na tabanga echiana cyo bukombe na chiechi 200 bono gongo ndali mingi salansete to gongo na tigango tebi ayakwanyerera kwa etaga kwasoka kujimono kwali bikiga ali ibiro bakayigoro ayatigango tweruore para bakojera na ande nje manya ngo kwachande tantu mondangeli ngota bakati ka kimbulera mutwera ke to manya ko Ayubu 42 mstari wake wa 11 ngibirogo biberogo cha mutwa Ayubu 42 mstari wake wa 11 kwanya ko bikuna mbanya kitai 460 ama tukane ama tuko 8 chibu abege to mwana wa yembeo siku wiki 3 ama tukare amatukana ngachi wiki 3 na manyora nyagitari ari kongweta ne gari bono kone ngisaste kurwango mukwani omoruoti bona akarigireria bona kerarigireria ngabuka na ndo roburi igondo ko bakoko edrive yako gendi kurwa yari utinine kurwa aniriri no mwana agushugulikira ewiki eyu mutu ngai mwana ojibora aniriri yako nyagoncho kanali na mario gakorigi na mabere no kyam oye rusi marago baiga umwana umunganyo mu engineer atagete komanyanga ekege kubuga kurumengereki ochanja bora nakire ntu yakora ngi